Umphakathi namalungu omndeni basale beshaqekile ngokubulawa ngesihluku kwalabashadikazi. Izidumbu zabo zitholakale ekhaya labo zinamanxeba okudutshulwa. Umzimba wakhe bawugcole apha ecangomnyango. Ebesexelelwa idate yakhe esibhedlele uba uzawubeleka because bezawubeleka nge-operation. Kodwa usweleke umntana wakhe eseswini, ukhutshwe kuye ngalamini eleli phaa. Ecaca uba ebezama efayitha. Usibali wam sweleke emva komkhubazi ngoba icango bebesebelixhabile and bebengqale kakhulu uqala ngosibali kuba usibali eyindoda elikhaya. Umndeni uthi namanje awukho umbiko osawuthola emaphoyiseni. Awukabambeki into namapolisa abekhona kwisini simke ngebus 3 okuforensic efota into endingayaziyo because namhlanje andikavami iphumele uba side simke ngelaa xesha umntana katata nosibali imiphefumulo yabo bemke kabuhlungu bebezithandela uThixo. Izakhamuzi zithi ziyanda izenzo zobugebengu nokubulawa kwabantu kule ndawo. Ukuqala sometimes towards the end of the year last year uye waqala ukuba nobundlobongela whereby bekurojwa aba bantu sibabiza ngokuba bangabantu basemzini. Umnyango wezenhlalakahle Eastern Cape usigxekile lesigameko. Siyabongoza sikwacela abantu abakhoyo ekuhlaleni into kuba xa bebona izehlo ezilolu hlobo bangathuli. Bababize oceba bazibize i-traditional leaders ezikhoyo. Labashadikazi bashiye ngemuva izingane ezine ezineminyaka ephakathi kwemibili ne-18 ubudala. Amaphoyisa anxuse noma ngubani onolwazi ngalesigameko ukuba ezinganeno.